салом дӯстон, имрӯзо бисёриҳо баро нахиданд ки телефон ва интернет ма зарар холи аст ба аст. ҳар шахс ба фикри ман телефон ва интернетро ба ҳар мақсад истифода мебарад ва ман дар ҳамин мавзӯъ мо наворе таҳия кардем ки бад ё хуб будани телефонро барои шумо нишон диҳем. умедворам барои шумо با خود همون شخص وابسته است. برای همین دوستان عزیز در انتخاب هیچ وقت خطا نکنید. راه را انتخاب کنید که برای شما فایده